Mr. Chancellor, on the recommendation of the Senate and Council, I present Marie Louise Coleiro Preca that you may confer upon her the honorary degree of Doctor of Laws. Nar il-ġimgħa f'Leicester l-Ingilterra, il-President ta' Malta Marie Louise Coleiro Preca ingħatat Dottorat tal-Liġi Honoris Causa mill-Università ta' Leicester. Fl-okkażjoni tal-loti ta' dan l-unur, il-President kellha dedika speċjali. I would like to dedicate this honor to all the children in Malta and in the United Kingdom and all over the world, but in particular and especially to the 264 million children around the world who as yet do not have access to education. Hija qalet li dawn it-tfal mingħajr aċċess għall-edukazzjoni qed jiġu mċaħda minn dritt uman fundamentali u anke minn dritt fundamentali li t-tfal għandhom u li jissemma fil-Konvenzjoni dwar id-drittijiet ta' tfal tal-Ġnus Magħquda li ma' konvenzjoni din is-sena telaq 30 sena minn mindu ġiet iffirmata mill-parti l-kbira tal-pajjiżi tad-dinja. Fiċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni, il-President irringrazzjat lill-Università ta' Leicester għal dan l-unur u faħret li l-istess istituzzjoni għas-sens ta' inklużjoni li tħaddam u l-promozzjoni tal-valuri fosthom id-dinjità umana. Il-President kienet akkumpanjata mill-Kummissarju Għolli ta' Malta għar-Renju Unit, Joseph Cole. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.